Pozdrav Raja, šta ima, gdje ste, kako ste? Evo ovdje vam je recept iz live-a, a to jeste od slanaca. Kao prvo znači trebate pripremiti toplo mlijeko, šećer, germu ili ti ga kvasac. To sve zajedno sjedinite i ostavite nekih 10 minuta da odstoji. A uz dijelu pomiješate sol i brašno. Uostalom vidjet ćete tu sve u videu kako i šta. Da ovako vam sve ne objašnjavam, pratite samo video i vidjet ćete kako ide. Znači nakon što ste tijesto zamijesili, ostavljate ga da odstoji neki 35 do 40 minuta da nadođe. Nakon toga raspodijelite na kuglice. Težine kod mene su bile otprilike 70 grama. Onda te kuglice razvaljate onako sa oklagicom, vidjet ćete u videu kako i šta ide. Nakon toga ostavljate, opet prekrijete sa pek papirom i krpom i ostavite da nadođu pola sata. Nakon što su vam slanci nadošli, onda ih premažete sa kašiku 2 mlijeka i stavite da se peču, znači na 200 stepeni 15 minuta. A ovamo pripremite smjesu od brašna, soli i vode s kojom ćete da slance, tako reći, onu tekućinu slanu, zato se zovu slanci. Pripremite tu tekućinu koju ćete da pospijete od ozgora po slancima. Nakon što su pečeni, kad ste stavili već tu tekućinu, vratite opet 3 minute nazad, izvadite ih opet van, premažite ih sa komadićima slaca, prekrijete, ostavite da odstoje nekih 15 do 20 minuta i uživate i jedete. Tako da ja ću vam ostaviti komentar u ovom videu ispod, tako da malo sam video ubrzala, tako da se ne čudite, ali sve u svemu lagani su za napraviti i ništa uopšte nije komplicirano, a preukusni su. Eto, znači ogledajte video do kraja. Lijep pozdrav vam želi vaša Balkan kuhinja. Ćao, čao.